Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello? Si kanimo Nino? When? Nabirukan ta kamatlanganan. Paglamlamangam, inya dayta, amin kayo nga nakasiksiko, nga tinartarayan da kita nasiksikugan nyo, agkukuyog kayo dita, nga paglamlamangan nyo. Kasla kayo mat nga rod sindikato, nga kwa, nga atala agtap-tap ba, ter aramidin nyo dita, nga rod. Aramidin nyo, nga kasla dugong, da kita babalasang dita Pilipinas. No naalayo idan, pagay-ayaman nyo laeng. No nasikugandan, sayo ibati nga ikasla ipulagi, tikang kompormi dita nga pagpulagidan nyo. Lucio! Ay naapo si kapay mga rod tinakasikog niya na ni Banang. Manutitawang mon, senior citizen kan mo Nino, inya kamatan, di mo man lang pinilpili na itakaanakan mi. Kakakugkugit mo lang, inya kamatan. Manutitawang mon, mano nga doktor, itinagtitinulong, kugitan da kalaang. Tatangan alpas nga nakugit ka animal nga latag mo. At alam mo lanag bakin ni Banang ti inaramid mo, inya kamatang. Ay kahat nalpasan, nasikuganan na tanga kaanakan men. Ti ayat milaang mat mo Nino, takderam, dahita responsibilidad mo. Ay na mo Nino, baka hamam mo, nga adda ti Family Code of the Philippines. According to Republic Acts 193-2222 or the Family Code of the Philippines, parents of both legitimate and illegitimate children, dagita obeng anak iti hampay nga nagkaskasan nga nanay ken tatay, responsibilidad yo dagita nga obeng hanggang dida pay nga naka-18 titawan. Natarusam? Responsibilidad yo nga agpa-eskwela kinyada, suportaan nyo ti pinansyal, kan medikal, no agsakit daman, suportaan nyo, gastusan nyo. Pati dagita pagjananda, ikanyo tinasayaat nga pagidaan dagita nga ubing, ikanyo tinasusustansya nga makan, tadagita nga ubing, awan mati pagalaan da nga suportan no di nga si kayo nga naganak na. Baka madimam mo Nino, no tartarayam dayta responsibilidad mo, dayta anak ni Banang, mabalinda ka nga ipakulong. When? Oray dagita kakaduam dita nga aglamlamang dita paglamlamangan nyo nga nang tartaray mo dagita na siksik o ganda nga babalasang dita Pilipinas, mabalinda kayo nga ipakulong. Sige, agalwad kayo, biruken me dagita nagnagan nyo, tapno ipakulong da kayo. Ay talaga nga hangko nga mapigilan, itirurod ko kinyam, agburbura kon ti dara kinyamon. Makapaburat kayo ti dara nga talaga! Ay naapo. Ay wen, talaga. Agsubli ka dita ayan tayo. Takderam dayta responsibilidad mo kini Banang. Padakkelan nyo dayta ubing nga nasayaat. Tano agbiag iso na nga normal nga dati amang ken inang na. Ken baga amatan, dagita kakaduam nga lalaki dita nga paglamlamangan nyo, nga takderan damat, dagita responsibilidad da, dagita anak nga nasiksik o ganda. Naglalaing kayo? Kasta ti ar-aramid dyo dita? Aywan,
Madamag ko laang nga hangkape nga nagsublikin niya tayo, nga hamo nga takderan ka na suportaan day ta anak ni Banang, talaga nga ipaguyod ko, dagita latag yun ita. Talaga nga pinag-high blood na. Kasano ang orod nga agsidati bugong tatangaal daw? O sige. Basta madamag ko nga agsublikas ang suportaan day ta nga anak ni Banang. Natarusang? O sige,